سلاف بنا سلاف شهيدا سلاف بنا جاك سرمل جاك بينا عقيدة ما ذكية ما بحضارة ريبرن وجواكي يبي قالي يكو خوينا خوا بونا دوز جمرة هم ساري دا ببيرتينن لهم باري بيراني نوان بحرمات بمنا داري باش نخواد التوينن إيرو ام لسان دوزاكي كو كون بونا لسان بيرانينا كو كون بونا هر کس وینا باش دزانه مامزکی کسایت کو اما کی جواکا ازدی استونا خواه بنابد کن واتای کی وی جدا ہے معنی کی وی جدا ہے واف کامبوینا کو چید بے لبن وی دار استونه لبن وی اتفاق و تباهیه جواکا ازدی ده بکسایت انواع کی مامزکیه نورا کو بفي دوزي ليزد خان هلات بحضارة شربان وقال ما دورا في كومبيا أبي بهيل بيكو آزاديا استخان بيقوري هركز زاني مها طباخي ديروكا قال من داستا ديروكا كي برواتا يا خوها واتا يا خوها دمله معنوي دمله مورال دمله هيس واتا يا خوها بجينه جنو داشیانه که نو تی افراندن افجی به بدلا تی چکرین بخوینه تی چکرین بخویدان تی چکرین به تایبت دوی مهیده چه محوقاز ایریشه گولسر گلن بندستین کرین افجی یکی سبب خواه سبب یا اساسی چیه و تایی که خواه دیروکی ہے دوی دیروکی ده توای گلن بندست جنو و جهان روجا خواه نه به مرمیه یکمینی عقیده به قهرمان وکی زکیه وکی عقیده وکی برخودانه به هزار کد و غریده سر خودانه لسر وی دوزه گلک نرخ گران بها دوی کمش دستن اما لسر وی دوزه هبونه کی کو آوا بویه جحسن و پولایه ام همو وی زانن هنا جبو گلن من دست تایبت جوا کامه ازدی لازم به دیرو که باش تحلیل بکن دوی دیرو که ده تاریخ همه ازدیا ده هر فرمان چه بونه چه لتاقینا زیبا و تلعزریا کو دخواستن دست بیکا فرمانه بو انتو 2007 بساده بدل کوهاتن دایی به پیشنگیا داعشیا کو دشمن هوی غدار یک وقت جواد خواستن تنا بکن دیسه 2014 سید تباخه ده لعینی به دیرو که ده خواستن بی گلی غرب بکن و شهادت ماموشی یاکو لپانزده تباخه ده چه بو لسر شینا کجو خواستن ستونه کی کچ به جوا که را چه بویا وجینه کچ به جوا که را چه بویا خواستن وی تنا بکن جوید ترسن ام جی دیروکا خوا درس داتینن خوا لسر دیروکا خوا زندی آواد کن جبو ناوی جی دجمنه ما وی حضم ناکه وی قبول ناکه لبراو جی وی باش بزانه بی چاها مستر وی دوزه سوز ده امی تولا ممزکی هلدن امی مطلق حیفا والعادل نهلن سوز هوال ری هوا زدشت قهرمانه یه وی سوزه دایی ام هموشی شیردار وی رکنه جبون آبشی جشن کلوه داره دا چید به ابا کو ام لسر کتا شهیده خواب رومت آواد کن ام سر بلندن بوان بدل کمدانه و کم جدیرو که خواه جکساتن وکی مامزکی کنها بحضار مامزکی لسر وی شوب حاضرن کجان خواب دن جوا که ماشی جویر حاضره کو لدورا وستونه کام ببی
ایسانه کو دخوازن به هزه رش بکن و لهمبری وی هاو خاصی قوم پلاد کن هاو خاصی لهمبری وی دخوازن دست باویشنی بگوتنی خوین درو بگوتنی خوین وگی خور و رش خوازن وینا بین پرده بکن نکارن وی بکن جبر هزه کی کو جی کسایت وکی مامزکی گرتنه مامزکی کسایت کی چابو هر کس وید زانه کو بیکو بو استه 24 ساعت خواه بنابر لسراسری جهان تایبت جبو همون اجوا کایستی کدا خویدار دا هری داویش خوین دا جبو نابی هم خودی کسایت به وی شکلینه به مورال به معنویات به هز مزن به سر بلندهی جبو وی شوبه دوام بکن حیف سر کفتنه هم ملتی میزدی بهتره دوده جواکا میزدی هموشی بهتره دوده اما کی قاطع عسکری شوبدار وینه شوبدارن کو هم دوی اخره دا جان خوشی بدن بکسات مامزکی ده عقیده کو ملوی اخره دا دان به وجینه کی نو حتی نکی بسر کفتنی اما دوی اخره دا هزار بدل دیشی بدن اما من پیرکا آزادیه نه جبان آبیشی دوی دیروکی ده لازم هم باش بخاندن دشمن خو باش ناز بکن و جی دیروکا خودشی ام دست بید کن حیا نکیب سر کفتنی دیروکا زندی اوید پیشی آمده روناهی مزن چه بکن جبان آبیشی کسی کو بخواست بن و بنچاوشی بکن یا چی سر پرده بکن اما ازنش ویره ندن نهانی که سیاستی که کو خرایش در دور ده آوا کرن لازم هم همبری به شیار بن جبانا کو هم همبری به شیار بن تایبت ملت قوت کره جواکا کلوی داره کند به لازم هم پولیتقای خرایش باور نکن راستی همه دیرو که چیه بیرو باوری من ازداتی چنه عمل دورا به کند بن دورا کسایتی وکی مامزکی یکو دوزش مرا افراندن یکو خوشخوالی خواه آوا کرن اب جواکا استیه جبان آویشی ام کاربن خودی لوی در کبن و وین ام مزن بکن هیاب سر کفتنی ام ناین خواپاندن نب سیاستین در دور نب قریش احیاکو دخوازن سر مفرس بکن گوتنین در او والا تجارش بومن نه اساسن تجارش مرا قیمت خواه نینه یعنی جبان آوی ام بحبونا خواه باورن ام پیزا خواه باورن بدل حکومت آینم پی باورن باوریا هری مزن او وجینا کو دکسات مامزکی برخودانا بیریوانا هری داویب زردشتا حتی واکرین عمل دورا وید کومن جوانا ویجی سوزی احساسا بدن جوا ویا جارا کی تتره دکسات رهوان قهرمان ستونا جوا کایستی مامزکی ده توای شهیدن شوراشه ام بیرتینن به حرمت به منندار ام باش نخود تاوینن ام تبین شهید نامرن بشیره براخو
جبو سالڤەگەڕە بیرئانینا شەهادەتە ڕێهەڤال مامزەکی شۆڕەشگەرێکی مەزن ڕێزانێکی خۆزاییە گەل و بەشێکە مەزن ئاتەمەنێخوا ji bo tekoşîna şoreşgerî û azadiya gelê xwe feda kirî li gelek qadan xebitî li gelek cîhan erk û berpirsyarî girt ser milê xwe û kete dilê hemû êzidiyan şoreşgerê mezin mamê êzidiyan mamzekî em di duyemîn salvegera şehadeta wî de bi rêzdarî bibîrtînin li ber bîranîna wî ya pîroz careke dîtir bejna xwe ditewînin rêheval şehîd mamzekî li 15 tebaxa 2018 di roja salvegera fermana êzidiyan de di encama êrişa hewayî ya dewleta faşîst û Tirk de şehîd bû. Em êrişa xayintî û nemerdana ya dewleta faşîst a dagîrkar bi hêrs û kîn şermezar dikin. Li ser asasê ku em ê xewn û xeyalên mamzekî pêk bînin di tekoşîna xwe de heta dawî bidin jiyankirin soza ku medayî şehîdên xwe careke dîtir dubare dikin. Em soz didin ku em ê tola şehîdên xwe li erdê nehêlin û doza wan heta serkeftinê bidomînin. Di encama êrişên çetayên Daişê yên sê tebaxa 2014 de xwestin fermanê di serê civaka me de bînin. Mamzekî Şengalî bi armanca ku birînên fermana sê tebaxa 2014 bipêçe hate Şingalê. Mamzekî Şingalî dema ku ji merasîma bîranîna komkujiya gundê Koço ve digerî di encama êrişên balafirên bê mirov û balafirên şer ên dewleta Tirk a dagîrkar de şehîd bû. Dewleta Tirk a dagîrkar û rûreş bi vê êrişa xayintî ku weka berdewamiya êrişên Daişê yên qirkirina civaka êzdî bû. Bi vê êrişa bêbext û nemerdana rûyê xwe yê tarî û qirêj careke dîtir nîşan da. Dewleta Tirk a nûnertiya hişmendiya çetayên Daişê ku dişmenê mirovahiyê ya dişmenatiya xwe ya li dijî civaka êzdî ku ji dîrokê heta niha dike îro jî bi vî awayî eşkere domîne. Weka encameke dişmenatiya li dijî baweriya êzdatî û civaka êzdî bi hincetê pûç û vala êrişî Şengalê dike û komkujiyan pêk tîne. Dewleta Tirk a îro nûnertiya hişmendiya ku hemû komkujî ferman pêk anî dike ji bo qirkirina Daişê nekarî pêk bîne bibe serî. Her cara fırsetê dibîne êrişî axama ya pîroz dike û dixwaze hebûn û navê êzidiyan ji dîrokê rake. Şehîd mamzekî ji bo civaka êzdî bi şev û roj bi fedakariyeke mezin dixebitî. Ji bo ku ev bawerî û civak jiyan bibe û bibe civakeke rêxistin kirî, salên dûvdirêj bi awayekî çalak di refên pêş ên tekoşînê de cihê xwe girt. Ji bo yekîtiya êzidiyan ku belavî çar aliyên cîhanê bûne, bû xwedî ket û hewildaneke bêhempa. Bi zanebûn, bîr û baweriyeke kûr a welatparêzî, dilsozî û girêdana xwe ya hemberî û girêdana xwe ya ji bo welat her tim zindî hişt. Li gel ku li Ewropayê dijiya zewicî bû, xwedî mal û zarok bû jî li hemberî jana gelê xwe bêdeng nema. Dilsozî û girêdana xwe ya welat û civaka xwe li ser jiyana xwe ya tekekesî ra girt. Hezkirina wî ya welat daxwaza wî ya tekoşînê bû sebeb ku vegera welat û heta nefesa xwe ya dawî li welat ji bo yekîtî, tifaq û azadiya gelê xwe xebat kir. Mamzekî Şengalî ji bo pêkhatina yekîtiya netewî bû xwedî hewildaneke mezin. Ji bo zemîna pratîk û rêxistinî bû xwedî ket û xebateke bêhempa. Bi taybetmendiya xwe ya çêkar pêş dike, rêxistin dike, bawerî dide, têgihiştî û kamil gelek tişt li tekoşînê zêde kirin. Bi kesatiya xwe ya enerjîk, çalak, zîrek û ketkar dîsa bi taybetmendiyên xwe yên pêşengiya gel a temsîla wê dikir, diçû ku derê bandorî lê dikir. Gel rêxistin dikir û teqes kar û xebatên dikir bi serkeftî pêk dianî. Rêheval mamzekî her tim bû xwedî sekin û perspektîfeka wiha. Em weke gelê civaka êzdî gelek tiştan deyndarê mamzekî ne. Mamzekî ji bo Şengalê bê sekin û bêhindan xebateke bêhempa meşand. Ji bo kewandina birînên fermanê bû xwedî hewildan û kedeke mezin.
ji bo careke dîtir ferman di serê civaka me de neyên ji avakirina hêzên xweparastinê heta sazûmaniya rêveberî û îdarî ya xweser di her mijarê de xwest êzidiyan bi fikir û raman bixemilîne û bike hêz. Di avakirina saziyan de di pêkanîna hêzên xweparastinê de di avakirina hêzên asayîşê de bixwe li ser sekinî û yek bi yek bû xwedî kedeke mezin. Ji pêkhatina sazûmaniyeka nû ya civakî de avakirina pergaleka xweseriya demokratîk de pêşengî kir. Fikir û ramanên ku mamzekî li nav civaka me de û li xaka me wek çand pêş dikeve û belav dive. Di duyemîn salvegera şehadeta wî de em soh didin ku em ê mîrasa ji me re hiştî pêşdetir bibin. Armancê wî pêk bînin û bigihînin serkeftinê. Em hemû şehîdên xwe yên qehreman ên li Şengalê ji bo civaka me ya êzidî şehîd bûyî di kesatiya mamzekî de careke dîtir bi minnet û rêzdarî bibîrtînin. Bejna xwe li ber bîranîna wan ditewînin û soza şopandin û serkeftina doza wan didin. Saziya malbatên şehîdan a Şengalê 15/8/2020. داکا شهید زردشت و دای خانسه و دای لیلی کرم کن موما بخون و پشترمه دست برنامه خواه بکن. هواوی علی حوالن گولوی در حاضر بوین جدور و نیزین گم بخیر هاتن آواد کن ام دبیجن من سر و سر چاوا هاتن اول فی جهه دلخوشی مایا بریم دست به برنامه بکن لشخص حوال مامزکی شنگالی دا و جبوی همو شهیدین آزادی و شهیدین هفتی و 4 فرمانه ام و دعوی دقیق رزگرتن دکن. شهید روحنایا ریامنا شهید ساغن تجاری نامره کرم لسر ما همو کا ارک کی مرواتیا ام خون و خیال مامزکی بجهبینن ایرو سالوگرا دوامین شهادت استونا جواکا ایزدی مامزکی شنگالی و شهید ماهرا لشخص مامزکی دا ام همو شهید آزادی برزداری بحرمات ببیرتینن و بش ناخوال هم بریوان دطوینن حوالنو وکا هون دزانن هر کسی شنگالی مامزکی جخور وکا سمبولکی دیدن جبویوی دولتا ترک داگیر کر ل15/8/2018 دا یان جی 15 طبقه سال 2018 مامزکی هدف گرتن لنزانن به هزاران شاگردن مامزکی لبردست وی رابونا و اتفاقا ازدیارا دبنا سرکش باخچه گو مامزکی بدستن خوا گلن آشتی و اتفاق تیدا چاندین امیجی هروی باخچی آف بدن و ام ناهلن تجاری او باخچه هشک ببا دیواره گو بکدک مزن جکوک و بنگه قوی هاتیا لیکرین دفع ام لسر وی دیواری یه گو به دستو تلین مامزکی شنگالی لشنگالی ده هاتیا لیکرین دفع ام سر وی دیواری تمام بکنو نهلن گو بنگه وی دیواری برو خواو قایم تر بکن قوی تر بکن خون و خیال مامزکی تفاق و آشتی و بهوریا گو لشنگال ده دایر و نشتاندن دفع ام جی بسر وی ریدا لوی چرای گو بدستن خوا و خستی دوی ام وی چرای گش بکن و نهلن تجارا او چرا ومرا لسر وی اساسی دوباره ام دبیجن سر توایی ازید خانه ساق به و سر مالبات وان ساق به مامزکی جبو مهموکا نتنه سمبول بو مرتال بو رم بو لسینگ دشمن داو هر جاره که گودی تبا کی زارو که ازیدیا کی دایی که ازیدیا کی خورتن ازیدیا لجیه کی نرحت با به همو هزو قوتا خود گهان دوی هاتا کو کار با وی
وی شخصی جوێ ئیشێ جوێ نەخۆشیە ڕزگار بکە ji ber wê jî divê em bi dilekî xweş bi dilekî can bi rohekî paqij lê gotinên mamzekî xwedî derkevin li ser navê Partiya Azadî û Demokratiya Êzidiya Padê bila berêz Hüsên Hecî kerem هەموو ملەتێ شنگالێ ملەتێ ئیرۆ لێ دەرێ حادر بووی هون هەموو بخێر هاتن لەسەر ناوێ پارتیا ئازادی و دیموقراتیا ئێزیدخانێ ئەم خێرهاتنە هەموو میوانێ خۆتکن ئەم خێرهاتنە دایک و خوشکێ شەهیداتکن یا مالباتێ شەهیداتکن یا ڤان دایک و ماماتکن ئیرۆ هەجێ لێ دەرێ حادر بووی الشخص امام زكي دا الشهادة امام زكي دا وشهادة همو شرفانيت برخدانيا شورشي برخدانيا شنغالي برخدانيا ازيد خاني ام هموال بيرتينن وبرزداري بشنا خول برد طوينن وستر ساغيش مالباتي وان خوازن قالي ملتي ازيدي وهن همو ديروك امام زكي زانن و دیروکا مامزکی دیروکا کب 10 سالایا یا کور و دورا الآلیه شورشگریه دا الآلیه جواکی دا الآلیه اتفاقی دا الآلیه ریخستنی دا کو مامزکی عمری خوا و جوانی خوا همو کرا خدمتا ملت خدا دا کاربه روزک دیروک و تاریخ ازدی دایه تجارة مامزكي وهفالد مامزكي ادوكا زرد شنغالي وكا همو هفالد وان تجارة نينش بيت كرن ام بساعتا روجاجي سر مامي جواكا يزيدي بكنا بحث تيريناكا واخافتنا مامزكي تبيجي مامي جواتا شنغالي نشفالات يكيهات ريز واحترامي مش همو انسان راهنا نهمو انسان قارب بي مامي جواكا كي اب کدو آمده کی اب برخدانیه کی اب مام هوستیاتیه کی اب زانیبونه کی مام زکی بو مام جواکا ازیدی نهاجی لسر ناوی تفگر آجینین ازیدی تاجی بلادای پاکیزا کرم کا سریرام خیر هاتنا بان خوشکو برای عادر مالبات شهیره حمید کن بجنا خودبر مالبات شهیره همی مالباتا مامو جیدا چمینه وسلاف ماش مالباتا مامو مالباتا ماهر رهینا ام هم شهیدار بیرتین تفجر شهیده ما ناینش بیرا کرن اتا داد کا شهیده هایا اتا باب کی شهیده هایا حق بان شهیده وندا ناوی وام سلاف ما شربانی ما رهینا هزا يزيد خان رهايا جيبا شير رهايا جاجا شير رهايا سائي شير رهايا مامو قال لك تعبدي مامو قال لك زعمدي مامو قال لك الرزالة الملتي إزري بدي مامو اشتفاقي بو هرول داركي بو هكا دون ندلك بان هكا دلد دواجيك مامو نفسك هنيا بيك آني بان وبر بي وقتي مالباتا ويال دربو مدبيا ديسا مالباتا ويال بي داري بي سر بي خيري سر بي مراسمي عادر بي يرو ند عادرنا قال لك خمقين الدل معينا سريه من مالباتا يساقبي سريه مالباتا مامو يساقبي سريه من مالباتا شهيدا ساقبان ترجع شهيد ناين بي إش بيرا كرن ديسا مدبيجن شهيد نامرن سريه إزري يساقب نهاجي لسر نابي مجلس خوسريا شنغالي بريس حسو إبراهيم بلا كرمكا ام خيراتنا وهماتكن خوشكو برايد حاضر مزن ومامد ما دايق وخوشك ماد حاضر بوين ایرو بیرانینا روژا نخوشا بیرانینا روژا تجی کلو برینا لدل جواکا ازدیدا لبیشیا هموی لشخص امام جواکا ازدی امام زکی شنگالی دا ام تبای شهید دیزید خانه شهید کم کجیات العزیل و سیبا شیخ دیر شهید گنده کوجو شهید گرزرک و سیبا شیخ دیر اوی بقهرمان البر خداین شهید فرمانا 2014
شهید خطا آزادی هر چار پرچه کردستان و شهید توایی یزید خان ام توایی ببیرتینن ام ریزو سلاب خوا به حرمت جمال بات وان رشینن ام دبیجن سری وانی ساقبان بله حکم بکوین روژا ام بیجن ام در باسی مها هشت بین ابراستی دل جواکا یزیدی تجی کلو برینو نخوشید با اجبر دیرو کا مدحتا روجائیرو دهت فرمانا دهت کوم کجیا دهت قتل عامل هیوا هجده لسر مهاتینا کرن بله حکم بیجن لبیرانی مجیدا اید هاتینا چه کرن لسالا 10,007 لچارده هیوا هشت بخیانتک وکس سی هشت تقینات العزیر و سیبا شیخ درو گنده عزیر چه بو دنیا هموجی زانا حکو چه معامره بو حکو چه خیانت بو بس مخابن کسکی دنگ خو نکره جبر گلک شهدت و بویرت حاضر بون حکا ساعتت بری هنگه دا هزت پیش مرگا دبید آوه تاویتنت گو حکا تقیبلا نون همو بن هنگه حوالت وان وكبرت قوتن كلام سري حوالي دوان فهم كرن خدانا علي بتنه رزيلو بلنگاسته چون پیشمرگی کی وانتے نچو کادر کی وانتے نچو بتنه زاروگت رزيلو بلنگازاته چون بله حکم بین لسالة 1014 لسسي حيوة هشت ديسا عين وخيانات هاتا كرن وللشبكة دا ملتي ما اللي خوده هيلان وبوي خيانته ديسا او خنجرة جعر كري لقول جا ملتي مدان ديسا پیشمرگی کی وانتے نچو کادر کی وانتے نچو ديسا رزيلو بلنگا زارو کے دے زدیاتے چون و پشتی ہوئے اللي 15 هيوه ديسا قتل عامك كوم كجيك مال ميراتيك جنوسايدك لكوچو بسر ملت مدانين و او دايكو خشك مدبرين حتى ايرو لبازار دتنا فروتن لبيرانينا ويدا لسالة 1008 مام جواكا يزدي استونا اتفاقا ملت يزدي خست وان ايشا وين خوشي احنا كجي اول دل خدا بملت خورا پاروکا چو مراسم گنده کوچو دیسا و خیانت هاتا کرن و مام ما شهید کد سپاس جبوی آخافتنا برس حسو ابراهیم حوالنا نهام سنویزیون حوالا حاضر کریه همه وگرا لسنویزیون تماشا بکر
هم جماعیه دیوکیده و هم جی جمعه اداری کامل بنابه کیلمیران زند خواد نابنده که ایزیدیان آبتیوز بود و کیلمیران لور بود جمعه دوی من پاشنابه خواد و شنوالگانی از حواله پیرشم و ما دست پیکا فرمانه دا از ویکاری رما ورخستن رما از حواله مامزکی از وقت پیری خود دیدم گلک پیکت خوش بون و مامزکی سمبولا ما ازداتی بود شنگال دا او تبای اتفاقی ما او بو تجمن و نهیلتا و نخیرخوازا استهداف کرد ویش نام مدرینن اب هزارا و صداهنا جه مامزکی بگرن همون مامزکینا و مامزکی ساغا نمیریا دویامین سال وگراویا مخیرک چگریت شی لگه سر خاطره خوده و ناو مامزکی و خیره خوده و خیره ازدیا ما چگریا و ام بجنا خود بروی و مالباتا وی تتوینین حکا وی روح خوا گوری کر سرکتنا ازید خانه و خیره خوده وی بسد یابشه چه بون بسد آسایشه چه بون رخصتن و سازیت مدنی چه بون خیره خود و مامزکی افتشت همو خیره خود و مامزکی ازدادیه را چه بونه د بلنگازا دولتیات نه اوا کرباشر مامزکی چو دریوان وکا بلنگازا کی وکا بابا درویش کی چو هیویجت کی پیگتانی اتفاقا ازدادیت شنگاردا او بو و نخیر خوازا و نهیلتا افتشت استهداف کرد حکاوی تشتی اجناب ازدادیه بمحینن ازدادیه پشکو پلا بکن هناك بنا حواليوي هناك بنا حواليوي فرق الجدائل باوي ندو ازداتي النتي ازداتي ماشان رخصتن او مسلاوي ازداتي بو وكلك سوفاسيوات كمو سرسرا وسرچاواتن دستوري خود تاوسي ملك افرو روش سالفاغرا دو امين شهيد مام زكيا مام جواكا ازدي استونا اتفاقا ازديا او اشخو وقت زانين مها تباخي مها شورشيا مها شهيدا يا الفي ما هذا قال لك كونكوجي وقال لك مأساتي المازن بسري جواكا مايا ازيدا هاتنا الفي ما هذا شهيد عقيد شهيد داسبكا شورشيا بو شهيد بو الفي ما هذا انفجارات العزير وسيبا شيخ خضري كونكوجيات العزير وسيبا شيخ خضري بشكل كي هوفانا شات ترابلت هذا تقاندن الفيروجيا كوركوجيا اكوچو بو المها سي في مه فرمانا هفتيو سي سر ملت امي از دي بو افرو البانزه اتباخ 2017 مامزكي مشاركه مؤسسات جواكا از دي كوچو كر الور كذا حتى جها است شهادته مامزكي سنبلكا اتفاقا ازديابو مامزكي استونا اتفاقا ازديابو الهم ايشو ازارد ازدياده حاضر بو تشتي ويد في بس في ام اتفاق بيك بينين وام سركفتنه بدس وبينين في اتفاق القول كده بجا شوما ديوانا الهي ملوادي خوشي وشاهي سري همي خده واتفاق وتفاهي هكا اتفاق هبه اما بسركفتنا ومخابن افرو هن آليات سياسي دسته خديسل دسته ويدش منه هوفانه ام تريكان دي كري اتكنا وديس ادفين مع امريكا سياسي سر جواكا مايا ايزي بينن بس بسايتا خده وتاوسي ملك وقرارا سلطان شيخ خادم ملك شيخ حسن داعي شرفدي ام بلان دوان همشكا فالا درينين وام اتفاقا خو بكين وام الدو شوبدار شهيد خوبين بين وشهيد نامرين شهيد نامر سريدا هم خير هاتن سرچاوا ام بي روجي همو شهيدا الشخص امام زكي دم همو شهيدا بيرتينين وام سلاوت خوا اجوي دريچا شنگالي ام جمال باتا امام زكي رشينين ام بيجن خدي وتاوسي ملابكا هر دم سر كتيبين وشهيد داوي با واعفك الرحمل دليوانجيكا ودلي ما هموكا خوش بكا وإيشالله بزنا خدي وتعوستي ملك أم همو مالباتا مام زكينا هتانا كزاروك كما هيا هتا دايك كما هيا أمل بيشوبا مام زكينا وأم شوبا مام زكي جبيرناكن ما فكروا خيالي وجبيرناكن
وهردم الصبح وإيفار الديم شيرة مامزكي بيفا مامزكي هموك الفكر المدى خيال المدى ام دايك الشنغالي مامزكي وكمامي خوا وكبراي خوا الشاي الشنغالي بينين مامزكي استونا تفاقا ازديابو اجمرا مامبو اجمرا بابو الفيدري الهمو آليات ريخستني دا شيرة كاري مابو وسيد كاري مابو الفيديو الشنغالي دا هيزا ما خده ومامزكي تشيبو ومامزكي هيفيش خده وتعوستي ملكت كين مامزكي جني ما خلاص نبن وديم اتسركتي بن ومسر صاغيش همو مع الباطل الشهيدارة خوازن وبين سر جافا خير السلام إيرو من زعمان شهيداينا شهيد يزيد خان قالك الفيدري في شارتنا في زعمان شهيدا نيفان شهيدا شهيد مامزكي رمزكي ازديا همابو اتفاقا ازديابو افجي روجا فرمانا عقب سري چاي شنغالي دهاتي وروجا كعبادة بسري كوچو دهاتي وي روجي دجمن رابو دربا خلويدا ازب خوي روجي زود فيك ربون يعني القليه شلو المي منطقه طيار رضوان رابو ليدان لانه اوزاني او شخصك كيف يدري مهم بو شخصك يزديبو چاي شنغالي بريفت بارتفاقات چاي شنغالي بو ام في تشتي ام استنكارت كين وام دنگي خود گهينا الدولة هموا دستي ايفان ظالمه سر چاي شنغالي راكن وبس چاي ما بقصفين وبس مناطق ما بقصفين بقنا منطقه حظر جوي اف منطقه ما ازديتي دت عايشينا ازديت كبر خداني كنين فيدريتي دت عايشينا ازديت قهرمان الفيدري عايشينا بلا جانب يعني يكي وك الشهيد امام زكي راستنا يجبير كرنو او بس ازدي خلاص نابن ده امام زكي دي هين اللي زياده وهروي مينن ونا يجبير كرنو ان شاء الله يعني روج بروج ملتي ما اتفاقاوان ويتشيبي وملتي ما يخبري فبا وتشتكي هاتي سري جاي شنغالي ان شاء الله هبيتري ناكري ايرو ام بدري حاضر بونا زمان شهيد لك وقت ايرو مام زكي شهيد بو مامي جبات بو مامي استخاني بو راستي مام زكي ما ناسكر بري فش فرماني وفدا تقريبا بري شهيد بشهر سالة ما ناسكر الشنغال ده شغلي مام زكي براستي ناسكرنا ما ناسكري سر اساسك اتفاق عملته دي سر اساسك اتفاق شنغال براستي قال لك مشاكل شدون داخل شنغال ده وخارج شنغال ده وقت ما دنگ خود گهانده كي ازدي كيش منطقه او مشكله گهاند با مام زكي ابد ندنبس الا الخلال روجه كده بدي لي بوتا ايفار او شغل او مشاكل حل كرن مشكلات اد مازن كچكت كرن اد كچك بتحقيق كرنا تنا براستي وكا ايرو شهيد بو وقت اش هندي كوچو وغير هاي شو سر مراسم شهيدة كوچو وكا ايرو 2018 هات وقت وغير هاي سر كاري خو سر جهه خو موقع عمل خو كغوتي الوهنجي هات شهيد كرن قبل طيارة مجرم طيارة أردوغان هدفها طيارة أردوغان وشهادة مام زكي نبس مام زكي بو لأن منزاني أو تفاقات جاي شنغاليا ومام زكي دلخواس ودلسوزي ملتي ازديبو اجبر فيك وان كرا هدف لبا الحمد لله شخدي جهه مام زكي زافن راستي شهيد بهزار قايدة وكا مام زكي چونا وهر ما إرادك هيا يعني چنداش ما بونا شهيدي وچند مام زكي وچند قايدة وكا شهيد زردشت بين شهيد كرنجي ام تركا إرادة خنادن ما إرادة هيا ام دفاع وطن خكن وآخا خكن ومنطقة خكن شرف وكرامة اخو عرض وناموس خكن ام ساغي الشمال باتا مام زكيرة وهم شهيدات خوازن وإن شاء الله رب العالمين حق ازدخاني وفرماني في شهيدة شون في خسارة الملت ازديبوي الأردان نامني إن شاء الله دستوران عامي خدي مزين تسبيق دعم خيراتنا قناتي وطن راسي هونجي قلق زور وزحمتي البرملتي خدت بينين شاغر خوشية ونخوشية وبرمي وصاري وجمدي راسي هونجي دست خوشي الوطن هونجي تقصير نكريا وكو الملتي خورا راستي ام تاريخها ما في ملتي تاريخ راستي قلق فرمان وسري ما دهاتينا بهزار سالة 1500 سالي تقريبا امش فرمانه خلاص نبينا حتى 2014 جي فرمان سرمنا سيما هاش
فرمانك الرش هتا دني ملتي ما براسي وي فرمانش بيراناك أقويرو پانزدەی مەها هەشت مامزەکی ڕاستی ملەتێ ما هەتا دنێ کەداوی و تەعباویش بیران ناکە شوڕێک ڕاستی مامزەکی تەقسیر نەکرد چای شنگارێ ئەبەسی ساڵی خەبات کرد تەرگا مالا خۆداش ئەوروپا هات چەند ساڵێت هەشتیا الموسل بوو هەتا حکومێ عراقی سەقەتی دوڕاهات شنگال ڕاستی خەباتەکە مەزن و زۆر و زەحمەتەکە مەزن ڕاستی البەرملەتێ خۆدەدی و ملەتشی ڕاستی وێ کەداویش بیران ناکە اتفاقێک و جواتێک ملەتێ خۆرە دانی ڕاستی نایش بیرێکون وەکو مامزەکی وەکو زەردەشت شنگالی قەرەمانی هێزیدیە چای شنگالی و هەبارێت وی و هەرچی ئینسانی ئەشکی عەردێ خۆدی هاتی خۆلبەر عەرد و عەردێ مەدا دا شەهیدکردن هەتا دێ نایە ئەشبیرکردن و کردنە تاریخا دنیایدا ڕاستی قەنجاوان هەتا دێ بیران ناکەن ئەم سەرساقیە ئژمالباتی هەموو شەهیدانان خوازن و سەری خۆلبەروانە چمینن و ئەم برای دوانن ئەم ماڵباتی دوانن هەتا دنی هەتا ئەمە ساغن دیم ئەمێ ئێنە سەر گۆڕێ دوان و ئەمەش بیران ناینە بیرکردن ئەم سۆپاسیاوە دوم گەلێک ساوە